tubereza ikaze mu makuru n'ibiganiro bitandukanye n'amakuru agaruka ku bantu mwamenye muzi by'igihe kirekire cyangwa se mwamenye kubera impamvu runaka. So reka twinjire muri aya makuru. Inkuru iriho ni y'urupfu rwa ayabatwa Tribal Rujugiro, umwe mu baherwe bakomeye cyane babaye mu mateka y'u Rwanda, wari ufite inganda, wari ufite ishoramari rikomeye cyane, wari umaze imyaka myinshi aba mu gihugu cya Afrika y'Epfo, waherukaga mu Rwanda muri 2010. Ese uyu Rujugiro, mbere yuko tunagaruka ku cyamwishe cyangwa se icyo yazize, ubundi ni biki by'ingenzi wamenya kuri uyu mugabo witwa Rujugiro? Ndifashisha ikinyamakuru cyitwa Umuryango cyanditse ngo menya byinshi kuri Rujugiro ayabatwa Tribal, wari umunyarwanda ukize cyane kurusha abandi. Bagize bati umuherwe w'umunyarwanda Tribal Rujugiro ayabatwa wari umaze imyaka yarahunze u Rwanda, yapfuye ku myaka 83 mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Mata 2023. Umwe mu banyamategeko be yahamirije BBC gahuza miryango urupfu rwa Rujugiro, yongeraho ati nta yandi makuru dufite yo gutanga muri aka kanya. Amakuru avuga ko yari asigaye aba i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Rujugiro yari umwe mu banyemari bakomeye b'abanyarwanda bateye inkunga y'amafaranga izari inyeshyamba za FPR inkotanyi mu ntambara zarwanaga n'izari ingabo z'u Rwanda za FAR guhera nyine mu mwaka kwera mu kwakira ku itariki 10 mu 1990 yagejeje FPR ku butegetsi nyine ngo muri Nyakanga nyine ku itariki ya 7 muri 1994. Umuherwe Rujugiro yavukiye i Nyanza mu Rwanda ahagana mu 1941. Yari ngo yabaye igihe kinini impunzi mu gihugu cy'u Burundi, ari naho yatangiriye ubucuruzi bw'itabi. Rujugiro wari warihebeye ubucuruzi by'umwihariko bw'itabi, ngo yashinze uruganda rwa Pan African Tobacco Group. Yahunze u Rwanda atinya ngo gufungwa kubera ibyaha yashinjwaga birimo kunyereza imisoro n'ibindi. Uyu yacuruje itabi mu bihugu 9 bya Afrika birimo u Burundi, u Rwanda, RDC, Sudani y'Epfo, Uganda, Angola, Afrika y'Epfo, Kenya, Nigeria, Tanzania ndetse no muri muri EU cyangwa se United Arab Emirates. Ngo Pan African Tobacco Group rwaciye agahigo ko kuba uruganda rucuruza itabi ryinshi muri Afrika, aho ubu uyu mwaka nyine ngo buri mwaka ngo rwinjiza arenga miliyoni zigera kuri 250 z'amadolari. Wow! Rujugiro yivugiye ubwe ko 2014 ko nyina yamusize afite imyaka 14 gusa y'amavuko, aza kwirukanwa mu mashuri nyine ngo ari umwana ari mu mwaka nyine wa 8 mu Rwanda. Rujugiro yabwiye Forbes magazine ko yirukanwe mu ishuri ku itariki mu mwaka wa 10 ku myaka 16 bigizwemo uruhare n'abakoloni ndetse n'abanyamadini kubera ivanguramoko bazanye mu Rwanda. Uyu mugabo yaje gutotezwa ahungira i Burundi afite imyaka 19. Yabayeho mu buzima bubi gusa ku bw'amahirwe i Burundi abona akazi ko gukora mu iposita yari ihuriwemo nyine n'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Akazi yakozemo neza, aba inzobere, hanyuma akajya ahugura nyine n'abandi cyane ko yanagakuriyemo kumenya nyine ngo igifaransa. Yaje kumenya icyongereza kubera gukorera mu bihugu bikivuga. Rujugiro yatangiye kwikorera ku myaka 22 y'amavuko biturutse mu kwizigamira nyine, hanyuma agura imodoka ya pickup yamufashije gutwara abantu n'ibintu. Nyuma y'imyaka 7 atwara abagenzi, yinjiye mu bucuruzi ahera ku migati, amafu atandukanye n'umunyu. Mu 1970 Rujugiro yabonye akazi mu gucuruza itabi Burundi, ari
ari ngo itabi i Burundi arikuye muri Tanzania. Ibi byaje gutuma atangira kubikora nyine mu buryo buteye imbere, ariko atarigeze nyine ngo agerageza gushaka kandi kazi ko amina atararangiza gutwara akazi ko gutwara abantu mu mazi, gukora inzoga n'ibindi. Nibyo yari yaratangiye gukora. Rujugiro rero ngo yabaye umutoni ku bw'inyungu z'ubucuruzi bw'abasirikare n'abanyapolitike mu butegetsi bwa Jean Baptiste Bagaza mu gihugu cy'u Burundi mu 1970 no mu 1980. bamwitura nyine ngo kurinda ubucuruzi bwe no kwiharira amasoko. Ibi byamufashije gukira bukarahava. Hagati y'1996 muri 2010 na 2011 yashinze inganda z'itabi muri Angola, muri Uganda, muri Tanzania, muri Nigeria, muri Sudani no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umutungo wa Rujugiro ngo ugizwe n'amazu, inganda, ibikorwa bitandukanye, ubucuruzi. Muri 2010 Forbes magazine yatangaje ko Rujugiro ari umwe mu baherwe urusha abandi mu Rwanda umutungo, ko yaratunze agera kuri miliyoni 280 z'amadolari y'Amerika. Muri 2012 ikinyamakuru Forbes cyatangaje ko Rujugiro ari we muherwe wa mbere muri Afurika mu bakora bakanacuruza itabi. Muri 2006 Rujugiro yashyizwe mu bajyanama ba Perezida Kagame mu mpuzamahanga barimo na Tony Blair. Mu Rwanda Rujugiro yamenyekanye cyane ku bw'inyubako enye iri rwagati y'umujyi wa Kigali izwi nka UTC cyangwa se Union Trade Center, iri mu za mbere ndende zubatswe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyi nyubako ya UTC ngo yamufunguriye nyine imiryango, yayifunguye muri 2006. Ni inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Yabarirwaga rero ngo agaciro kagera kuri miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. UTC cyangwa se Union Trade Center y'umuherwe Rujugiro ayabatwa Tribert yaje gutezwa cyamunara muri 2017 nyuma yo kunaniranwa no kwishyura nyine ibirarane by'imisoro yari abereye muri leta. Hari amakuru avuga ko Rwanda Revenue Authority ngo yishyuzaga Rujugiro imisoro kuva muri 2007 kugera muri 2013, aho ngo ubariyemo n'amande yari miliyari 1 na miliyoni zirenga 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubucuruzi bwe ngo bwarenze u Rwanda rero n'u Burundi. Yari afite ibikorwa by'ubucuruzi mu bihugu nka Uganda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Angola, Sudani, Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cya Nigeria. Uwo ngo ni Rujugiro witabye Imana. Twatugira ngo tubanze turebe mu by'ukuri ibijyanye n'ibyo wamenya kuri uyu mugabo. Ese ubu bukire bwavuye he? Ese afite imitungo ingana gute? Murumva ko Forbes yari yatangaje ko muri za 2017 ko uyu Rujugiro afite amafaranga agera kuri miliyoni 280 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko hari amafaranga menshi cyane. Ayo n'amafaranga Forbes yatangaje muri uwo mwaka, ariko mu by'ukuri Rujugiro wapfuye watabarutse kuri ku myaka 83 kuri ubu ngubu, nkuko tubikesha nyine itangazamakuru birimo na BBC. Bagize bati umunyenganda Tribert Rujugiro yapfuye ku myaka 83, yari mu ntoki. Aho bagiye bagaragaza nyine nawe ibyo yagiye akora, ndetse nawe yagiye agerageza nyine ibyo yagiye agerageza nyine kubaka inzu ya Trade Center n'ibindi byinshi cyane yubatse. Mu by'ukuri yari umuherwe. So biravugwa rero ko yarasanzwe atuye nyine ngo muri yaratuye hariya nyine hariya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba ari naho yatabarukiye ku myaka 83 y'amavuko, nubwo hataratangazwa mu by'ukuri icyo yazize. Niki wibukira kuri Rujugiro wowe, bijyanye wenda no kusanzwe umuzi no kumutekereza? Niki wajyaga wumva kuri Rujugiro? Kuko twe twakuze bavuga ko Rujugiro nyine
ngo ari umwe mu baherwe bakomeye cyane bashobora kuba barabayeho mu mateka y'iki gihugu cy'u Rwanda, kandi birumvikana inganda yari afite z'itabi hirya no hino ndetse n'ubucuruzi n'amazu n'ibiki byatumye aza muri bamwe mu baherwe bakomeye ku mugabane wa Afurika, atari no kuvuga ku rwego rw'u Rwanda gusa. Ni gutyo rero bigenze, ni urwo rupfu rero rwa Tribert Rujugiro ayabatwe.